Kumuli fi vlog sempat akan video ko jonga ki baju pet ko post ko baju yang kasihan yang akan post ko entai kita tuh hanong po bat tangi mulit segu gi jaka te tangi kasihan komne post ko bat kai video do kot bat ikiti bempat ju ki bempat subscribe do subscribe na ya channel ko jonga te saya pek video do bokot perlok mentang kita hang ne ha ka saban poi kan ka sawes ka sehil kan ne ka jingking ko we ne ka di poda EP dia di jonga ka dan welcome to Southwest ka sehil kan ne di ka malapoi ha ne apo ka mo karwat poi sa khasan kilometer ane pate ketika west southwest kasih hill apa ini ke jingking kalau ke bordernya coba ya yang nanya sekhmat in page nama kita cakap 4 poin mah siapa ngide belik tangi lapoi hane ka jaka ta hane apo maurang lang viewpoint hane morang mo pila ni hane basaden kidan ki parking te bistin pate katan tiket counter anta katan ki dukan ya apni pi shikmat chalo mo pila ni kani di stairs ko ki sejrong bantu ka de get kilum ki baitan nat sagabdengar kalong dum mentak singi dali ithan di atas ya rumah parking tabde ikenja terus sotunat ini internet ikerkom bu kumbe ini kita jilakai jong ikena lapai view kebeneng kalau ngepapangat buat internet Don brewero na ne sendur ka pemon thar ya bej biang bej pan EP viewpoint jong ka wa rilang di EP pe hane ka ni ka viewpoint wa rilang di Filap ni hai lang kan dia viewpoint kenjap ham bro bas wit nat ha
Kau yang das ngi. Hang te. Warilang, I love Warilang. The best for viewpoint.